Nancy Nandaga na woman to crassy for babium. Na me kwaso akamfo Monto Obama His Excellency John Dramani Mahama. Na on for 24 hours economy mra. Na Ghana munye dwumanye ni emfria wunye mu. And in His Excellency John Dramani Mahama. Or your future president. And to Ghana for nurses. And my munye mistake and to Obama Bawumia. Na Bawumia na Kufado. There is no difference. And my munye mistake. Omuni future biya mamo. Mama wakwaba wofreme ajua searching mesrel na wa subscribe to my channel. Mia notification bell no so for more news. Ebusuafo mami ya yetie ne kasei okasa de ma NDC amayokuo no. Na nensema oka ne se 2024 about to yeba betui enya dia yeba beto inkrasefo about to bia. Eyampa 2024 about to wede yento inkrasefo abato. Those days na social media na enye common inti aban bi ye adwuma kra yehu na NDC fo ne de propaganda atu egum na Ghana fo ade echi atu aba ede amomo no enye ninde ende sebie youth ni bebra dream abie social media na ba mpuntunjuma His Excellency na Adranko Akufo-Addo be ye yehu inti nya de a indeed ye beto inkrasefo abatu bia eye omanpeni dada Akufo ne penso abra ni 8 years de so ya oba befi so NDC for the propaganda eye Flagstaff House a yesi we ya nde eye Jubilee House no omanpeni dada Akufo ye se osi na ben bi ba wakotena ho NDC for o si amane girlfriend omanpeni dada Akufo de ne yerenom etutu kwan ne girlfriends osisi hotels nzemhu saa na NDC for ede eba power oba ya wo bisa omo say political talk ni na asebio eyinkrasesem say nkrasesem na atwem enti no 2024 ide enya dia obia ede propaganda sem bia ba dadaye na yakwakoto nkrasefo aba enti aseba wo ka no enane na woman ya kansem bebre na wo kire say oman pani dada Mahama oman pani dada Mahama ne penso otwa teachers and nurses omo alawane mu because na ne botai ne say on the sikano ebesisi hospitals bebre se na ebe ya uwie nursing school a na wakwa akoshe adwumem uwie nursing school a na wakwa akoshe adwumem but His Excellency Nana Adranko Akufo-Addo and the Vice President Dr. Bawumia esan se omo ndwin Ghana ho na NPP aban omo bo omo be ye hwe nti no omo ba ya na wakaso obetu alawa no nenso alawa no mpo omo ntimi entua na mame I put it to you. Say, Oman Penny Dada Mahama, ne penso na ochala wanimu because no also person sisi hospitals be brace and a beya we school and aquaquanya jumayano. Oman Penny Dada Mahama ne penso. Enya Unemployment Association. Oman Penny Dada Mahama ne penso and a government workers echo demonstration. Esia ben bia ne penso. So refia. Sebio Bejimi Breno etwemo enya ninde sesi no youth no yetimi kan etiase nti NDC fo mu ntimi fa propaganda emba medada ye omanpenda da Mahama teachers utwa mo alawa mu because usisi enough facilities and ebe ombenya baby akwa de nenso omanpenda da Mahama promises obesi yi blocks 100 and something osiemu 24 pe NPP aban ban no mo abewie mu 40 ende emofre omoko free SHS omonya baby etina double track ne kra esoate nti mame which is which omo mpe asem papa bi atie ena mo bedada omo anasa omo a NDC party na eyo omo de ena mo betimi adada omo but ye mu bi de ye hwe impuntu djuma ye se NPP fo ye perfect o anasa NPP fo omo nya kromfu anasa membu na koyi ama o dabi ye hwe niam 1 or 2 bi ombe ye ya abo man Ghana eni ntina ye kasa de ma party no na nya bibia e kire su bia His Excellency na Adranko Akufo-Addo ena the Vice President omo pega na ye no omo ba omo abetu alawa SC schools STEM schools TVETs asanso provide free SHS into government mienu we himfo ena omo dwen Ghana ho madam propaganda na etwemu propaganda no etwem NDC fo sense na mokeka no nwaye ndwen ye ho omanpenda da Mahama etwa alawam because no is hospitals
from 2012 to 2016 nurses phone na omo kwaye adwuma na nyanya nurses wo mo hwe school na omo tifie e no mapenda da mahama ye bonse ma nurses from bra house na be kan chen because omo mapenda da mahama ne penso nurse ni bia ntine fie obia kwaye adwuma NDC for adenti na motesa yemfa ne nto nchen ne yembra 24-hour economy ne so ma misi yento aba ma mapenda da mahama no fa 24-hour economy mbra Christiana wuni mo bigger crazy mo and in the Kumawood actors no mo your friend say advert dema 24-hour economy no adenya ede adwuma ebebre youth no mo aye because obi ko ginedwa so otowade anadwoa anapa ewimbre no foforo so beko no mo akwakotonwade ene kire say be create jobs ama youth no Ghana fo inti modwen mo nkwa ho Ghana fo mu nsura de kra mo bo modern a risk mo life e de mo nkwa akwakose politicians o mu nsem titrupa ne NDC ama yukuo no adenya mo pa adwuma ye nti anadwo was wo ba obi create jobs ama mo ene se mo kwa kogina gwa so atonwade anadwo na saa 24-hour economy no yesa mo kwa kogina edwa so anadwo kwa kotonwade yampa because NDC for explanation omode ma omampenda da mahama esi edun ketia samije mfi felisofosu kwache kwakubu ahe hanabisiu omo explanation omode meyina ne say including Kumawood for mo twa ho advert ina ne say youth no meya adwuma ya anadwo na NDC for the 24-hour economy na ba wie na omode amamo no wode ahye mo nkon no anadwo no mampenda da mahama ete Flagstaff House samije mfi ete Airport Hills kwakubu ahemu atito mu fia kesim na mu ginadwa so anadwo etonwade na akronfo bomu na wo mo dade na mu wanu hu mogya na musu ewiabre kura wo kodwuma akodi dwete sen ena anadwo proper security ben ena NDC fo so mu be provide ama 24-hour economy no inti ato youth ne mu ntiri meye monde youth ni sua mu su ne se mu nya adwuma enye dia ene na mu force NDC fo ne se 24-hour economy na almost omo dey ba because yes to say NDC NPP fairly NPP by youth ni nya adwuma enye nti NDC fo sisi no was were magicians so ba be create jobs youth ni mu force omo se 24-hour economy no NDC fo omo nim what it takes to bring the 24-hour economy no omo nimpa bo omo ahyeda say de wonim no right thing de omo nye na emom no omo akasa mo de mo nkwa ahye munsim akogina dwa so anadwo akwakoton wade na ho anadwo from 9 10 11 12 na mugina kejetia etompa bo na force na de makola cycle no me adwo ameti ma agimi o na matam me bag de asem me ho de misika na me phone na hye adanya me kodidwa na obi enye adwuma ye adanya ma agimi nti me NDC fo the 24-hour economy ba na makwakoye adwuma anadwo na wiabre kwa na mkejeti akra wo twa bag wan fa mo ya wo dade NDC fo no omu explain 24-hour economy ni nchire ye yo se fine anadwo dwuma na mo kase ye ba be run the shift obi koya na adwuma na anapa obra obi nso betimi akwakoye adwuma anadwo which is ba koton wade na ye fine okay economy no betimi disika bi na de ye ka security ho asem Ghana politician be provide wo security say fa ye adwuma anadwo no on police phone was akwa gudi fe na wo bono ho ba na kra onu kran so no pa bi de akoka ho na ha ahe no be provide de ama wa anadwo na wo na mdwa so no youth ni mo se mo pa adwuma ye adwuma na mo pa ye no mo force NDC phone no 24-hour economy mo fa pressure nto mo so no mo ntire mu yie yes yenti ase tina yenti ase de so mo se yenti ase de ya adwin adwuma nti mo ntire ase na ya adwin adwuma because adwin nse de nya adwuma explain it to us well say 24-hour economy say na ye dey ba anadwo sa mo koye adwuma ye provide the security ye besisi companies ye mo beche mu ye na 24-hour economy nse hu kwa na mudi 24-hour economy ni nti no ye nto abema mampenda da mahama no mbra adan the 24-hour economy ba Christiana wunya we put ego baby me nkota de anadwo nti sa youth na mo agya atumi se ye koton ade anadwo nti ye yende no buko gina dwa so mo akasa na mo beto mo ade na atale mo beta ahye mpabo mo beta ahye phone cover mo akasa mo ehye mo phone se ho ade mo beto bia mo akasa beto because nya ade Ghana ni bebia so ya be kro 12 o'clock 11 o'clock say oba beta ade ya 24-hour economy wo ho nti
na me nko bank anadwo nko yiska e wa bra 24-hour economy nende me kwa I don't remember the last time I call bank a transaction because I do all my transaction on my phone. Me dana se anadwo me light duma me fa me phone na me to me eto light o health insurance one anadwo ultimi e renew on phone so into 24-hour economy na mo ka no de ya ati ase anadwo na ekwa koton wade ba anadwo na ekoton wade so mo man proper security bia na e da koton wade no tin this for excuse us munjina baby na yemfa kwan de mombra na sa 4 years no man penda da mahama ba no o fa me ye hwe a hard truth which NDC fun person umbetie wa wo hwe me e na me a me kasa kirewo ye na ya we so man penda da mahama 4 years no timi fa me ye hwe in fact NDC form wa position o koma de omo bab peska e na ne Ghana had a say Tanzania is politicians ye Jimmy Yane Yembefie. Eh.